Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu, dobrodošli u novu epizodu Transfer Newsa. Danas smo i više nego sadržajni sa temama, tako da lajkujte video i hajde odmah da počnemo. Počinjemo u Juventusu, a vijest donosi italijanska gazeta Dello Sport. Juventus bi mogao dobiti šokantnu drugu šansu u Juventusu u novoj sezoni i to na insistiranje trenera Luciana Spallettija koji je ocijenio da bi Brazilac ipak u novoj sezoni mogao pomoći Juventusu. Ovo možda dolazi kao rezultat činjenice da je Juventus svjestan da ostaje bez Lige prvaka i da neće moći toliko dovesti kvalitetne fudbalere na tržištu upravo jer nemaju najjače europsko takmičenje, tako da će se morati zadovoljiti nešto skromnijim opcijama i u toj situaciji vjerujem da je i Douglas Luiz veoma dobra opcija. Druga vijest, Football Insider, kao i u prethodnim videima i danas mnogo vijesti iz Real Madrida, prije svega zato što je već potvrđeno da je Jose Mourinho novi trener Madriđana, samim tim sada se sa njima povezuje veliki broj fudbalera i teško je razgraničiti koja vijest je tačna, koja nije. Pa evo, mi ćemo malo pričati, diskutovati, a vrijeme će naravno pokazati šta je tačno, a šta nije, jer ovo su sve samo špekulacije. Ovo čak, možemo uzeti kao ozbiljniju vijest jer Real Madrid se već duže vrijeme povezuje sa Rodrijem, a navodno i Jose Mourinho Rodrija vidi kao najbitnije pojačanje za ovaj ljetni prelazni rok i kao čovjeka koji može napokon donijeti nešto novo Real Madridu i učvrstiti njihov vezni red. Ukoliko bi Rodri odlučio napustiti Etihad, cijena bi iznosila 60 milijuna eura. Sada, da je ova vijest izašla prije nekoliko dana, ja bih rekao Rodri pregovara o novom ugovoru, ovo je teško moguće, međutim sinoć smo dobili vijesti Pep Guardiola odlazi i sada automatski bi možda to moglo navesti brojne fudbalere Citya koji su pred kraj ugovora da ako već Guardiola odlazi, kraj jedne ere, zašto da i mi ne probamo nešto novo u karijeri, neki novi izazov. To isto važi za Rodrija, ali eto rekoh, vrijeme će pokazati. Nova vijest, Calciomercato, Federico Chiesa bi ovog ljeta mogao napustiti Liverpool i mogao bi otići za oko 25 milijuna eura koliko bi ga reci cijenili. Juventus i Napoli posmatraju situaciju ovog fudbalera koji bi se mogao vratiti u italijansku seriju, a vjerujem da bi Chiesa pristao čak i na povratak u Juventus i da njega toliko i ne zanima to što stara dama neće igrati Ligu prvaka. Chiesi su potrebne minute, u Liverpoolu ih baš i nema, niti će ih imati, a vjerujem da je u periodu karijere kada ipak želi još uvijek igrati fudbal. Independent nam donosi jedno od najšokantnijih vijesti danas. Jose Mourinho bi mogao zatražiti od uprave Real Madrida da dovedu Marcusa Rashforda nakon što se Barcelona još uvijek nečka da li ga želi ili ne želi, dakle još uvijek nisu sigurni da li će otkupiti Engleza ili ne. Mourinho i Rashford su već radili zajedno još u periodu kada je Portugalac bio trener crvenih vragova, tako da ga Mourinho jako dobro poznaje i navodno Mourinho ima veoma dobar odnos sa njim, što bi moglo dovesti do transfera Marcusa Rashforda u Real Madrid nakon što je ovu sezonu proveo na posudbi u Barceloni. Kada bi sada ovog ljeta prešao u Real Madrid, pa to bi zaista bio pravi šok i prava senzacija. I sada opet je pitanje sa onog realnog stanja gdje tačno bi Rashford igrao u Real Madridu, s obzirom da je on primarno lijevo krilo, a tamo već ima Viniciusa, znamo da se Mbappe stalno izvlači na poziciju lijevog krila, jedino ako ga Mourinho planira koristiti kao desno krilo, onda bi ovaj transfer čak i imao smisla. Sports Boom, naredna vijest, Manchester City spreman je prodati hrvatskog veznog fudbalera Matea Kovačića ovog ljeta za cifru od oko 15 milijuna eura. Kovačić ima 32 godine i njegova epizoda u Cityu nije bila nešto spektakularna. Iskreno očekivao sam mnogo više od Kovačića, mislio sam da će tek eksplodirati pod Pepom Guardiolom. Vjerujem da i Guardiola očekivao slično jer Kovačić je zaista perspektivan fudbaler, mada to čudno zvuči kada kažemo za nekoga koji je u ovim godinama, ali zaista jeste tako. I pokojni Čiro Blažević je uvijek govorio da Kovačić zaista ima nevjerovatne predispozicije, ali da je on bijesan na njega što ih jednostavno ne koristi i što ne daje svoj maksimum, i zaista imam sličan utisak za ovu Kovačićevu epizodu u Manchester Cityu. Mislim da je mnogo više, ali da nije dao ni blizu 100% sebe. Milan i Inter posmatraju ovu situaciju, također klubovi iz Turske i Saudijske Arabije.
Mundo Deportivo, naredna vijest, a vjerujem da ćemo se još naslušati o Dušanu Vlahoviću. Još uvijek nije jasno gdje bi mogao završiti napadač iz Srbije. Sada jer Arsenal posmatra situaciju oko Dušana Vlahovića, kojem naravno narednog mjeseca ističe ugovor u Torinu. Rekoh, mnogi klubovi ga posmatraju, ali još uvijek, ali baš još uvijek ništa previše konkretno nemamo. Ono što smo najavili u prošlom videu sada je dobilo zvaničnu potvrdu. Dani Carvajal završio je svoju karijeru kada je Real Madrid u pitanju. Nevjerovatne 23 sezone u madridskom klubu, od toga naravno 13 na seniorskom nivou gdje je osvojio nevjerovatnih 27 titula, najznačajnije svakako 6 puta prvak Europe, te 4 puta prvak Španije. Ostale trofeje teško je zaista i pobrojati. Carvajalu će uskoro biti dakle upriličen oproštaj na stadionu Bernabeu, te će eto se zauvijek oprostiti od dresa Real Madrida, povratka nema, a čekamo sada naravno gdje bi on trebao nastaviti svoju karijeru. Latigo Serrano, naredna vijest, Jose Mourinho je veliki poštovalac Diega Daloa i mogao bi zatražiti njegov transfer u Real Madrid ovog ljeta. Još jedna dakle u nizu tih vijesti oko Real Madrida, Mourinha i njegovih zahtjeva, ali čovjek kako treba nije ni došao, tako da je baš nerealno da se sa ovoliko fudbalera povezuju jer će biti još igrača u nastavku videa. Dalot bi mogao biti realna priča za Real Madrid, ali opet tu je i Arnold. Sada kako to sve uklopiti, a da svi budu zadovoljni. Zašto realna? Zato što Dalot ima ugovor sa Unitedom do 2028. godine, prema tome ovo je idealna prilika da se zaradi na fudbaleru ako on već želi ići. Sada naravno treba i sačekati da to vidimo, s obzirom da je to United je opet ušao u jednu lijepu priču, neki su lijepi momenti, neki novi projekat sa Carrickom, pa će se svakako pitati i Dalot. Ramon Alvarez, naredna vijest, na ovo sam se baš iznenadio jer očekivao bi da se mnogi klubovi raspituju za Eduarda Camavingu, ali nikada da se za njega raspituje Borussia Dortmund. Međutim, još zanimljiviji je odgovor koji su predstavnici Dortmunda dobili u Real Madridu, a to je da on nije na prodaju u ovom momentu. Očigledno Madriđani čekaju ono što je najpametnije, to je da Jose Mourinho dođe, analizira sastav, vidi komu treba, ko ne treba i tek onda će odlučiti ko je na prodaju, a ko nije. Njemački Bild, mogu reći da kada su prve vijesti izlazile oko Joška Gvardiola, povezivao se sa Realom, povezivao se sa Bayernom, nekako mi je sve to izgledalo poprilično nerealno i također je priča išla u smjeru kao i kod Rodrija, uskoro ide novi ugovor. Međutim i ovo možemo isto povezati sa odlaskom Pepa Guardiole, možda i Gvardiol želi neki novi izazov, a u prethodnih nekoliko dana sve se ozbiljnije piše kako bi njegova nova destinacija mogao biti Minhen. Zaista nisu bezlazleni mediji, nisu one šuplje medijske priče, sve su rekoh ozbiljniji medijski navodi da je Bayern ozbiljno zagrizao za Joška Gvardiola, te da su određeni kontakti već uspostavljeni, što potvrđuje evo i njemački Bild. Oni idu toliko dalje da navode kako je Hrvat otvoren za napuštanje Engleske i ovdje se navodi također da bi City razmatrao ponudu od oko 90 milijuna eura s obzirom da Gvardiol ima ugovor do 2028. godine. I rekoh, ako Gvardiol zaista ima namjeru napustiti City, onda je ovo praktički moment kada ga City mora prodati jer narednog ljeta ta cifra će biti duplo manja. Ako žele ovoliko novca, ovog ljeta je zaista pravi momentum. Mail Sport, vijest koja me oborila s nogu, ali ne zato što sam sretan, nego zato što nisam sretan zašto se ovo dešava. Pep Guardiola napušta Manchester City. Ne zato što me to nešto pogađa, što sam navijač Citya, nisam, nego jednostavno mi je žao. Do kraja je došla jedna era. Pep Guardiola je zaista neko ko je promijenio i svjetski fudbal, ali i engleski fudbal. Donio je nešto novo. Toliko godina u Manchester Cityu. Biće neobična nova sezona engleske Premier lige bez Pepa Guardiole. City više nikada neće biti isti. Mislim da će tek kroz nekoliko godina shvatiti šta su izgubili i šta je zapravo značio Pep Guardiola. Eto, rekao sam, čini mi se još u prošlom videu kada smo imali onu vijest da trener golmana i još jedan trener napuštaju City nakon toliko godina, da bi ovo moglo značiti da odlazi i Guardiola i vidite, dakle, tačno se poklopilo. Guardiola odlazi i njegova posljednja utakmica bit će protiv Aston Ville u tom posljednjem kolu engleske Premier lige.
Nevjerovatna zaostavština je za Pepom Guardiolom i slobodno možemo reći da je on možda i vjerovatno najbolji trener svih vremena, ne samo zbog titula, ne zbog toga što je donio jednu revoluciju u fudbal, nego i zbog ogromne zaostavštine. Jer vi pogledajte šta je on ostavio iza sebe. Mikel Arteta, šta god mislili o njegovom fudbalu, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Enzo Maresca, veliki utjecaj svakako imao i na neka druga imena poput Luisa Enriquea, pa i na neke novopečene kao što imamo i Xavija Hernandeza. Zaista to što je Pep Guardiola izgradio i kakvo znanje je prenio evo i na ove ljude i u kom smjeru je on odveo fudbal. Fudbal je prije dolaska Guardiole bio jedno, sada je nešto potpuno drugo. Tako da zaista mislim, rekoh opet, da Manchester City je izgubio jednu ogromnu veličinu i da će toga tek postati svjesni, ali je jasno da je kraj jednom morao doći. Evo nam vijesti iz Brazila, navijači širom svijeta su prezadovoljni i presretni. Neymar je zvanično dobio poziv za svjetsko prvenstvo od Carla Ancelotija, ali mislim da je ovaj poziv onemogućio neke druge ljude koji su vjerovatno zaslužili biti na spisku da se tamo ne nađu. Rekao bi da je ovo više poziv radi marketinga, radi stare slave, nego zbog trenutnih igara Neymara i njegovog vrlo upitnog zdravstvenog stanja. Navijači su presretni, a da li je Carlo Ancelotti donio pravu odluku ili nije, to će pokazati svjetsko prvenstvo. Nove vijesti iz Španije, Negreira slučaj praktički zatvoren ovom odlukom. Poreska uprava Kraljevine Španije je provela zvaničnu istragu te nije pronašla niti jedan jedini dokaz sportske korupcije kada je Barcelona u pitanju, i to potplaćivanje sudija o kojem se godinama priča. Dakle, nije bilo potplaćivanja, niti su oni mogli utjecati na delegiranje sudija, namještanje utakmica i rezultate. Evo, Florentino Perez je u prethodnih nekoliko dana dosta puta pričao o ovom slučaju, ali je jasno kako nikakvih dokaza da bilo kakve korupcije nema. Madridska marka, ostajemo u Španiji, šokantni podaci zaista. Barcelona kao prvak La Lige zaradit će 55 milijuna eura za ovu sezonu, dok će Real Madrid zaraditi oko 48-49 milijuna eura za drugo mjesto. Ovo je mizerno, ovo je sramno za La Ligu. Nevjerovatno da duplo više zarade klubovi koji ispadnu iz engleske Premier lige nego što zarade prvoplasirani i drugoplasirani tim u La Ligi. Sad, ko je krivac za ovo? Vjerovatno je najveći krivac upravo ta La Liga koja limitira vlastite klubove, koja je financijski ograničava, i onda imamo situaciju da prvi tim koji osvoji prvenstvo zaradi mizernih 55 milijuna eura. Graham Bailey donosi vijesti oko Viktora Osimena. Predstavnici Viktora Osimena navodno istražuju određene opcije u Europi za ovaj ljetni prelazni rok, te bi on mogao ponovo napustiti Galatasaray i vratiti se negdje u Lige petice. Chelsea razmatra ovu priču nakon dolaska Xabija Alonsa. Znamo koliko se Chelsea povezivao sa Viktorom Osimenom prije nego što je on završio u Galatasarayu. Iz dužno poštovanje Galati i turskom fudbalu, ali mislim da je greota da Viktor Osimhen u ovim godinama troši vrijeme na igru u turskom prvenstvu. Mislim da Viktor Osimhen mora biti u ligama petice, a evo najvjerovatnije u toj engleskoj Premier ligi. Naredna vijest, Latigo Serrano, ponovo Jose Mourinho želi da Alessandro Bastoni bude štoper Real Madrida ovog ljeta, odnosno on je njegova glavna opcija za pojačanje na štoperskoj poziciji. Sve ovo dolazi nakon vijesti koje kažu da su navodno potpuno propali pregovori između Barcelone, Intera i Bastonija i da od tog transfera neće biti ništa, i sada bi se Real Madrid mogao okrenuti Bastoniju, mada naravno slična stvar važi za njih. Inter je od Barcelone tražio 60 milijuna eura i još dodatnog fudbalera. I sada koji dodatni fudbaler ne znamo, ali recimo da ovaj transfer bi trebao koštati oko 80 do 100 milijuna eura. Sada da li je Real Madrid to spreman izdvojiti? Rekao, hajde ipak da sačekamo da Mourinho dođe, pa da onda konkretnije raspravljamo o ovim transfer opcijama za Real Madrid. Fabrizio Romano, naredna vijest. Naravno da je poznat nasljednik Pepa Guardiola. Još prije mjesec dana imali smo vijesti da je sve dogovoreno sa Enzom Marescom, ali tada nekako nismo vjerovali
da će Guardiola otići, međutim evo, to je to. Enzo Maresca, čovjek kojeg je Pep Guardiola naučio svemu, dolazi u Manchester City, bit će njegov nasljednik i potpisat će ugovor na 3 godine. Govorio sam da je Neymar vjerovatno dobio poziv, a da su neki ljudi oštećeni zbog toga. Mislim da je jedan od oštećenih Joao Pedro, koji je proglašen za najboljeg igrača ove sezone u Chelsea, a čovjek nije dobio poziv u reprezentaciju Brazila za svjetsko prvenstvo. Iskreno šokirao sam se kada sam vidio da Joao Pedro nije pozvan u reprezentaciju. Ja sam očekivao da će napad Brazila na ovom svjetskom prvenstvu, taj trio u napadu, biti Vinicius, Joao Pedro i Rafinha. Međutim, Joao Pedro ne da neće biti u tom napadu, nego nije ni pozvan za svjetsko prvenstvo, tako da me baš šokirala ova vijest. Ok, Chelsea nije imao nešto spektakularnu sezonu, ali čak i u takvom Chelsea-u Joao Pedro se dobro pokazao, tako da evo jedva čekam pročitati vaše komentare, da li vi zaista smatrate da je Joao Pedro morao biti na spisku Carla Ancelottija. Calcio Mercato, naredna vijest, Juventus i Bernardo Silva. Dobro je poznata priča, ali rekoh već, brojne priče stare dame mogle bi propasti zbog Lige prvaka. Juventus je svjestan da neće moći takmičiti se za Bernarda Silvu ukoliko ne osigura Ligu prvaka, mada više ništa nije u njihovim rukama i oni ovise o drugim timovima i o drugim rezultatima. Trenutno su šestoplasirani tim u italijanskoj seriji A. Da imaju Ligu prvaka, Bernardo Silva bio bi dosta realnija opcija. Ovako bez Lige prvaka Portugalac bi zaista mogao krenuti putem nekih drugih klubova. Naredna vijest ponovo oko Pepa Guardiole. Očekuje se da će Guardiola pauzirati godinu dana, te se tek nakon toga ponovo vratiti fudbalu. Sada, postoji ovdje niz upitnika gdje će se tačno Guardiola vratiti. Mislim da je sa engleskom Premier ligom završio, sa Bundesligom također. U Španiju se sigurno neće vraćati, Francuska mislim da mu nije atraktivna, ostaje jedino italijanska serija, međutim znamo da je Guardiola trener koji zaista voli trošiti mnogo novca, to nije karakteristično za Italijane, tako da ga teško možemo zamisliti u italijanskom fudbalu, ali je više puta isticao da bi volio biti selektor. Rekao je da bi volio biti selektor Brazila, nedavno se povezivao i sa reprezentacijom Italije, tako da možda njegov naredni posao zaista bude selektorski. Naredna vijest, Telegraf, ovo je također veoma čudno. Chelsea sprema određenu pravnu akciju protiv Manchester City-a zato što su doveli Enza Marescu, zato što je on napustio Chelsea pod određenim kontroverznim okolnostima. Zaista sad nisam razumio tačno na čemu oni temelje ove vijesti, odnosno na čemu Chelsea želi temeljiti svoju tužbu protiv Manchester City-a i Enza Maresce, određene kontroverzne okolnosti, da li oni sumnjaju da je on namjerno bilježio loše rezultate kako bi Chelsea ostao bez evropskog fudbala, kako bi oni dobili velike gubitke, zaista ne znam. On jeste imao ugovor sa Chelseaem, ako je prekršio neke odredbe ugovora može ga se tužiti, ali ja zaista ovdje ne vidim nikakav konkretan i validan razlog da Chelsea tuži i Manchester City i Enza Marescu. Sky Sports, naredna vijest, nakon odlaska Josea Mourinha, Benfica traži novog trenera, Marco Silva i Ruben Amorim su glavni kandidati. Sad, više se piše u posljednje vrijeme o Marku Silvi, ali ne bi se iznenadio da to bude i Ruben Amorim i volio bih vidjeti Rubena Amorima zaista nakon epizode u Unitedu da se ponovo vrati u portugalski fudbal i da vidimo da li bi Ruben Amorim uspio vratiti titulu Benfici nakon što Jose Mourinho to nije uspio uraditi. Sky Sports, naredna vijest, Paulo Dybala otvoren je za dolazak u englesku Premier ligu ovog ljeta. Argentincu ističe ugovor sa Romom i sada se trenutno dešavaju pregovori oko novog ugovora, ali navodno Dybala ima san o tome da nastupi u engleskoj Premier ligi, te ukoliko dobije određenu ponudu itekako će razmotriti. Vjerujem da postoji dosta klubova u Engleskoj koji bi voljeli imati Paulo Dybalu, sad samo naravno treba procijeniti kakvog je on zdravstvenog stanja. Naredna i posljednja vijest za danas više liči na neki troll, na neku skrivenu kameru. Ne znam, zaista El Nacional donosi ovu vijest i oni pišu kako je Chelsea kontaktirao majku Kyliana Mbappéa. Znamo dobro da je Kylianova majka njegov agent i raspituju se o njegovom dolasku na Stamford Bridge ovog ljeta kako bi ponovo radio sa Xabijem Alonsom, ali pazite ovaj drugi dio, navodno novi trener Chelsea sanja o ponovnom ujedinjenju sa Kylianom Mbappéom nakon što su imali odličan odnos i suradnju za vrijeme njegovog boravka
u Španiji. Da li se neko ovdje zeza sa nama i posljednje scene Alonsa i Mbapea koje pamtimo jesu one u finalu Superkupa kada Alonso poziva igrače da pozdrave fudbalere Barcelone, a Mbappe signalizira bježite, nemojte ih ni slučajno pozdravljati i igrači slušaju Mbappea, a ne Alonsa i Alonso tu zapravo shvata o čemu se radi i sada imamo evo vijesti da Chelsea kontaktira majku Mbappea da ga žele dovesti, a da Alonso navodno sanja o tome. Ja mislim jednostavno da se ljudi zezaju sa nama. Tako da to bi bilo to kada je u pitanju ova epizoda Transfer Newsa. Mi se uskoro gledamo u novim videima, a do tada lijep pozdrav!